muganura mwiza kuri mwese. Nitwa Nyirarukundo Xavera n'amakuru agezweho ku buryo bw'inshamake. Kuri uyu wa gatanu itariki 7 Kanama ni umunsi w'umuganura, umunsi wizihizwa ku rwego rw'igihugu mu karere ka Rusizi. Ni umunsi kandi wizihizwa ku nsanganyamatsiko igira iti umuganura isoko y'ubumwe, ishingiro ryo kwigira. Minisiteri y'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu ivuga ko kuri uyu munsi w'umuganura Abanyarwanda basangira umusaruro wavuye mu maboko yabo. Icyakora muri uku gusangira ibyagezweho bigasaba kureba icyatuma Abanyarwanda badasubira inyuma kubera ko abakora ari abazima ndetse banakomeye. Benubumwe ivuga ko ubu hari icyorezo cy'abakora n'abanywa inzoga z'uburozi zangiza ubuzima bw'Abanyarwanda, ubusinzi mu rubyiruko, burumbo, buraya, kwiyandarika n'ibindi bikorwa byitesha agaciro. Akabura urugero rw'abakuru bivuga ngo nimusigeho, nimureke ishyano n'amahano. Iyi minisiteri yifuriza Abanyarwanda ko uyu muganura bababera umwanya wo guhagurukira rimwe bakamagana aya mahano. Yandi makuru umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga yaraye yakiriye ku cyicaro gikuru cya RDF Kigali intumwa zigizwe n'abasirikare bakuru n'abarimu mu ishuri rikuru rya gisirikare muri Sri Lanka. Izi ntumwa zirimo gusoza uruzinduko rw'ibyumweru 2 zagiriraga hano mu Rwanda, aho zazanywe no kunguka ubumenyi ku rugendo rw'u Rwanda rwo kwiyubaka mu mibereho n'ubukungu ndetse no kwiyubaka kw'ingabo z'u Rwanda, uruhare rwazo mu iterambere ry'igihugu ndetse no mu guteza imbere amahoro n'umutekano ku rwego rw'akarere no ku rwego mpuzamahanga. General Mubaraka Muganga yashimangiye ubushuti bumaze igihe kirekire hagati y'u Rwanda na Sri Lanka, anashimira ingabo za Sri Lanka ku ruhare rwazo rukomeye mu kuzamura ubumenyi, mu kuzamurira ubumenyi n'ubunyamwuga ingabo z'u Rwanda binyuze mu mahugurwa zihabwa mu mashuri atandukanye ya gisirikare yo muri Sri Lanka. Yakomeje hashimangira akamaro k'ingendo nk'izi z'amasomo, avuga ko ari urubuga rwiza rwo kurushaho gusobanukirwa neza no kwegerana hagati y'impande zombi, gukomeza umubano no gushakira hamwe uburyo bushya bw'ubufatanye bufitiye akamaro ingabo z'ibihugu byombi. Muri Kongo Kinshasa abanduye icyorezo cya Ebola bageze noneho ku 4,000 byagaragajwe n'imibare yashyizwe ahagaragara n'inzego z'ubuzima z'icyo gihugu. Kugeza ubu kandi iki cyorezo kirafatwa nk'icya kabiri kimaze kwibasira abantu benshi ku isi mu mateka ya Ebola, kivugwa kandi nk'icyakwirakwiriye ku muvuduko udasanzwe kurusha ibindi byose byabayeho mbere. Abahanga mu by'ubuzima bavuga yuko bishoboka ko iyi virusi yatangiye gukwirakwira mbere y'uko ubutegetsi bwa Kongo buyitangaza ku mugaragaro ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka, bityo bigakekwa ko umubare nyakuri w'abanduye ushobora rwose no kuburenze cyane wamaze kwemezwa n'inzego z'ubuzima ubu ngubu. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rusange muri Kongo kivuga yuko kugeza ubu tuvugana hamaze kwemezwa abantu 4,453 banduye Ebola, muri bo kandi 1,850 kimaze kubahitana. Indwara rero imaze kugaragara mu ntara 5 zirimo Ituri, Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, ho Uwele na Chopo. Ubushakashatsi bwatangajwe mu kwezi gushize mu kinyamakuru cya Science bugaragaza ko iki cyorezo gishobora kuba cyaratangiye mu kwezi kwa mbere y'umwaka cyangwa se na mbere yaho mu ntara ya Ituri. Abashakashatsi bakavuga ko hagati y'ukwezi kwa mbere n'itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka hagaragaye abarwayi barenga 500 bakekwagaho kwandura iki cyorezo cya Ebola. Mu ntara ya mu mateka ya Ebola nako iki cyorezo rukumbi cyarushije ubukana ibindi byose kigeze kwibasira Afurika y'Uburengerazuba hagati ya 2014 na 2016. Icyo gihe kandi abantu barenga 28,000 baracyanduye mu bihugu bya Guinea, Liberia na Sierra Leone. Hanyuma imiryango itagengwa na leta igera muri 43 iharanira uburenganzira bwa muntu na demokarasi kuri uyu mugabane yasabye umuryango w'ubukungu w'ibihugu bya Afurika y'Uburengerazuba CEDEAO n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe gufatira Togo ibihano, ivuga yuko ivugururwa ry'itegeko nshinga ryakozwe muri 2024 muri Togo burinyuranije n'amahame ya demokarasi. Mu ibara bifunguye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa munani imiryango yasabye CEDEAO gushyira mu bikorwa imyanzuro y'urukiko rw'ubutabera rwawo. Mu kwezi kwa mbere uyu mwaka nibwo urukiko rwari rwemeje ko ivugururwa ry'itegeko nshinga rya Togo rinyuranije n'amasezerano ya Afurika yerekeye demokarasi, amatora n'imiyoborere myiza. Rwavuze kandi ko uburyo ryakozwemo bushobora gufatwa nk'ihindurwa ry'ubutegetsi rinyuranije n'itegeko nshinga. Urukiko rwagaragaje ko iryo vugururwa ryafashije guhindura uburyo bwo kuguma ku butegetsi, rukavuga ko ryashyiriweho rero gufasha Perezida Faure Nyasimbe gukomeza kuyobora igihugu binyuze mu yindi myanya y'ubutegetsi. Reka nkine kandi mbashimire cyane, saa 5 zuzuye turongera duhure nk'uko nguko mukomeze mu gihe bihe byiza.